Maundu Mausyao ma Uimi Kumanthiwa Soko Vamwe na Kwailangya Uiiti Nthini wa Sivitali wa Makueni Nimo Maumbuka kwa Kwendeketthya Muno ni Mwenenthi Kavindani kala Kaunti ya Makueni Yatwaisya Wosanya wa Mawoni ma County Fiscal Strategy Paper Nthini wa Subcounty sia Makueni umbulwa ni Minister Muvyani wa Kinandu Kauntini ya Makueni Mwandu Damaris Kavoi vala atete ima akisia Mwenenthi Maendeeo kuthingilela muvea wa devolution kana ni wailite kutoa Ũneenan'Ya Nthini wa iwango siasa board nikenda Mwenenthi kueleze metalatala ila ukwenda yati wesesoni ya useupia wa budget Caleb Chalo ni wa mutunga. Akinena na andikima mavono mbani ya mbumano ya wote social hall kiwanzani cha Green Park Vamwe sini wa wote. Minister Muvyani wa Kinandu Kauntini ya Makueni Dr. Damaris Kavoi ni waikithia mawendima enenthi Kumanthiwa Soko sia Mausyao alama kwatikana Makueni ta maembe ndengu kati wa Mausyao wangi ingi akiwetekana Mwenenthi ena woni wa kuona Uiiti Sivitali ni Kwailangya na Muno Nthini wa Sivitali ni wa Makueni County Referral Hospital na masivitali yangi alama Nthini wa Subcounty sionthe sia Makueni enenthi mena concern twathi kitengo ni cha Uimi enenthi ni mekwenda mone utandithia muno nundu ku Makueni kwithaa kwi maundu ma Uimi maingi kwina Mausyao maingi nikenda aimi makabikie kukwata market kitengo cha Uiiti enenthi mena okukulia kana tuende na kuipi sivitali situ nikenda andu mabika kuthi sivitali makethiae muno yu ekandawa concern ya Mwenenthi wa Makueni Kavindani yetu athikosa strategy ni kuikia machine equipment nikenda maeke kurify wa kuasa nikenda methe matona kwata Uiiti wonde comprehensive Otau minister wono wawetakana maundu mamutio kone maingi na maitono ne budget la metha manengetwe akienda serikali wakati uongele mbesa ile sietha ivaniwe serikali sia kaunti budget ne mukao wa mbesa na mbesa sia kaunti siuma makondo kutatu tukwata mbesa kuma kula kwa serikali atu tukitaboshea tukota mbesa kula ila tukolania ta county na ile ngi tukwata kwa afadhili alama ngonzi yo matwethe yasia na enenthi no meokula kana mbesa nitwa na kuongela lakini tuenda kwa asia tuende na kukulia na kudhudia serikali nene yende na utunenga ni kwitha itengo ila sia ndie kwitha involved mawela ma involved ne maingi we are agriculture ni involved health ni involved yet na education ya siana nini na technical lakini tikwata capitation ya sindo hizo tikwata mbesa sionthe sia kutu support kwa hiyo tuende na okula serikali nene yende na sisi account ituongelete mugao wa mbesa atete ima akisia enenthi na alama na vikete petition makienda Wosanya wa Mawoni kuungamwa na kuvangi wa Nthini wa kiwango cha subward ni Maendeeo na kuthingilila kana muvea wa devolution ni waleta kuongelo ilovia sio matonethia kutoesya mbumbano yiki wangoni chanduani kilando no kulia serikali with ni apangiria mitalatala misio ya public participation structures nikana with public participation ni athipa ya ndwani nundu yu omundi as long as it anenga na strategies representation is nzio muno na with mawoni ma kila ward maina anenga na undu pailite kila chumela muno ni maundu ma kiwu ma malelo ma Uimi na maundu ma Sivitali na kiuni kindu kusio kipikite Mwenenthi ona vamwe ukena na welesyo wa minister Kavoi Wosanya wa Mawoni ni wetete andu makuma ndwani kenda kuosanya Mawoni meke vathokanyo mwikola wivikite sesone yi ukienda enenthi kwamba unengwa kisomo yolo wa Wosanya wa Mawoni the current administration ile rongowe ni mheshimiwa Mutule Kilonzo Junior ula serikali yake temiende na tiume support asisie tumiana tumwe wese ambaye ni yapundiwa na yatabwa at what stage is certain document discussed ni mathangu meba me discuss at what stage nundu watakuisia contributions katika kikao kicho monde aingi maitu nitekwa na tekule makulo na teiwa ye timietele katika ward level yo kikao ndiki what is our entry point telikila bata mwanani witu so nitenda tekule makulo asu na nitaklarify ni waziri kana maundu asu ni alata nenga nite katika CADP Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvo.